omugenzi ayebare Deus yija yatwarwa konka business ningashi farm yagisigira ayebare Monica omukazi we hati wari kureberera omusoro gwo guturumu gurumu emicungwa hamwe n'imiyembe kandi nebatahiza nkeka sente ndungi niwe ko wakubana wenda kuhinga emiyembe ninge emicungwa buzuma program niyeji nyenda ustamenanye urebe nobasa kuchikorota emicungwa na n'imiyembe emiyembe nemuhereza season miliyoni 10 buri season kandi emicungwa nibirya hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 4 yentasiye John ndungi yeka omuhereza wawe ndi Ivan Tsimi gumananye turebe okubikutambura okuhinga emiyembe na n'imicungwa program n'Obuhingi N'oburiisa. Okuchondozo kwakozerwa aba Bank of Uganda omwaka gw'2020 nukoreka ngu Uganda nishohoza ebijuma birukwingana tons miliyoni 93 n'obuchweka bushatu ebyo nebijuma ebyekwe exportinga omahanga gaheru kandi wagerageranisa n'emyaka enyuma Uganda ebire neshohoza tons zirukwingana miliyoni 8 n'obuchweka 8 eki nicoreka ngu ebijuma biriyo nibyeyongera kutahiza ihanga lya Uganda. Monica ayebare omukazi fakazi ibatakafire akamusigira omusiri gw'emiyembe hamwe n'emicungwa kandi nagira ngo emiyembe je n'emicungwa yabahwire chango kutahiza eka yabo. Ayebare Monica nafutangira program yitu y'Obuhingi N'oburiisa. Webare kunta yayiro mu makaganje omuntu kubasa kuba twatekatekire entekateka yo kuhinga fruit sezi nimwe mukagira obwire mukarugo kweyona mukija kunta yera kuhareba. Obuhingi N'oburiisa nubushaki obuhingi n'oburungi wabo inamani akuba wabo inamani tariho ikintu kirungi nko kuhinga. Ati wori omuhingi emiyembe n'emicungwa. Emiyembe nimpinga emiyembe mpinga emicungwa mpinga apples no kulisa nkebyo na n'imiti hariya ninjya nkwadireba ya pine. Twenda tufokasinga fruits turebe emiyembe na n'emicungwa mukatandika muta kutandika emiyembe n'emicungwa ati nkaba nyine omushija wanje aine plani yanyohereza kabari yanyohereza kabari kushoma nazayo nashoma nabirebana ngoko nizire namuherezaho amagezi namujyanti reka tutandike kuhinga emiyembe na n'emicungwa bwanyuma kuyahereze kukikirize kitenso cyanje twatandika kutimba ebyina twatandika gukora ki niho kuturebera aha ahitwemereye kabari shaka kohereze omushomo muri ki omushomo bakanyohereza omushomo abantu abo bari side za Bugonje warga kabaro mutawuni okachika maho obana baheta abakazadi nazayo nkamara yebiro esande zanje 2 ndikushoma naho nayigire ibintu byo noreba no bahinga na munonga na babensinga aha apozi ati kunizire kunabene muhereza idea ejo yakunda ngo ahinge byona bishatu byona bishatu tukabanzana n'emiyembe na n'emicungwa then twijana ngo nabo bakatwera habo kuba bakaba baturetera baturetera rero tuhinga ziriye z'umwariba Bano mukatandika n'emiyembe n'emicungwa mukatandika muta kaninde bate emiyembe yaba nyinje n'emicungwa mucubasize muta mukatandika muta tukatandika mpora taro kintu cyo kugira ngo nobasa kuboine capital nyinji tukatandika mpora nambwe na hati kugira ngo gwo musorogu akugira ngo nugwe twatandikira habo sente buke hati kutwamazire twayi home hati kandi kurga side edge yona naho kugenda tukuzo murahanga kwambuka hari ya buseri tukagaruka tukakwatana kuri yife nayo hari yendijo mito tukuri kwihomo tukuteka kuriya tukugira ngo twatwine sente nyingi ziryawo
tukantufune sente kuruga mu rutoke ahabwokuba twine orutoke tukabanza projekiti y'orutoke tukantuyihe sente omu rutoke kandi na muzeeya yebare arikukora omu gavumenti kandi na munonga ekingi ekiyihiriireho na President Museveni yakija yamuteekaho kugira ngu akanamuheereza kugira ngu ahinge emiti konka kuyamushikireho yamugira ati ebijuma n'ebirungi buri omwe wena nabyenda President Museveni akamutayira ataramutayire kuyaho niwe yamutayayireho ati akamuheereza idea kugira ngu ahinge ebijuma yamuheerezaho esente z'okwingana miliyoni 5 nizo yatandikireho atunga entandikwa kuruga wa muzeeyi niwe yazimuhiira kuba ekyo ninkimanya nkiineho bwino akazimuheereza twatandikiraho then twihamu n'okushomesa abaana twashomesa abaana ashombe n'emiyembe n'emicungwa mukagibyara muta neneetaaga space erikwingana ki ebijumisa maniwe y'okuta hansi atari kukureba TV naenda nawe watandike kuhinga nkiwe mbwenu mukakikora muta watimba ekina futi 3 ahari 3 noba oyine orwezo ruriyo rukozire nk'obujuma hati obanza oteekayo tukye okimara oteekayo omuti hati okimara kuteekayo omuti gwamara nka weeks 3 hati oije ogaruka oketorora nokarenga akantu akakushakahambira mbwenu aha amoya gakukoma hati ogyenda nomemeramu nangwa kandi hati noreeba harimu ekinyansi konka kandi obundi boona tibintu batahingire hati oteekamu reero omucungwa gukora nangwa omuyembe gukora urwe n'orwezo rw'okuba notamu netwara bwire ki emicungwa kuhereza ebijuma ahabwokugira ngu grafted ebwegyaho graftingire netwara omwaka gumwe tandika kuhereza ebijuma konka mwe nabwo ngu noreeba omuti gutakakuzire ati yaba netandika kuteekaho mwene yatandika kurabya ati nogizibira ati ogizibira ebanza esya nk'omwaka gumwe n'ekicweka reero etandika nogizibira otashi nobuhuruburiraho obwo buntu oburabyo obuhuruburiraho obwihaho reero orinda season endijo omuti gwaheza kugira ata gukora no gukora kandi emiyembe kuba byona nture biri omu famu imwe emiyembe nayo nikyekyo yaba etakakuzire nayo ekyokukora ni kimwe kugira ngu nk'oku naningira aha wareeba gutakakuzire nagwe noguma nobuhuruburiraho obujuma ahabwokuba gwe nigutandikiraho gukiri muto oguma nobuhuruburiraho reero bwanyuma gwaheza kukora oija ogureka gubara bishi tugire ngu mwine ebika byiha eby'emiyembe n'emicungwa types ebimukubyaraho ebimwakunzire mwashaze twine ebintu byingi nambwe ni nk'emiyembe twinemu nka tomi berry twinemu zireti twinemu ebikani byingi ewe bari kuba rya porogaramu y'Obuhingi N'oburiisa kandi turi muri Ngarama Isingiro akashana kari niore karaba munako mwazyo konko bwiro mukasheshe kunenjura nene gwa munonga atakashana ntukatandika kwaka turiyo ntwega Okuhinga fruits emiyembe n'emicungwa ogu ayebare muneka kandi business egininga farm y'emiyembe wareba ngwiba niwe yajumutiremu kandi yajumusigera hati nka family hariyo nagirebera nco tukubantu buza ngo ebiryo otandikire kuhingana no kurisa nonda kubereka hota kureba ngo byagumaho hatekene cyo kureberaho umushija akahumara konko mukazi we ariyo narebera farm tekarigireho emicungwa n'emiyembe ekiro niye baretera sente nani nkushaba twumureho nitugaruka utakarugaho program n'Obuhingi N'oburiisa.
Otaferwa umuzano musya gwaba Mushana Productions. Aha nhawe akanyantabe nyendo ngarekemo. Ndwa hadi wazo mukakuje iwe genda oyeshanirize kuri ukundo mwana hati mwene echo nico cyakuretire no kwato mwana no muhereka Nufaze kuwotari iwe. Erizoko mukazi naninza karasi. aye Ubushimwe. Uri mu ntabiro hinjire. harwenci Iruhanga wanje. nabugura ni kuremera ni twara Mbona tuwanda ngutukuriki. hana shika kwanga hurire yaraneza kwiciriza umurambwe ni twara West. Barwa mukaga na Sunday shaisha tuzechiro. ayisha lenga tale yayenderere nyawo mwana untazire tindi kumwenda tukiriho tuganira munika kandi tukiriho tuganira aha project yanyu ka family twantwenda turebe atije miyembe na n'imicungwa y'umwinaha akatare karingaye kanindeba kunutura nko mu cyaro mwina katareke ka fruits akatare abantu nibija ku bantu babimanya uri kutwaraho yaryaho aho rabibonire no kimanye miyembe graftingire na negemi emicungwa enuzire ni nkamangada waryaho no huragubonye mwe nabwe ico hato butari kuba harumwe emicungwa yo yonkaneye korra katare abantu bija bargakaberebere bargambara abandi nangwa hariho ababembarga bushenyi kabwohe bija kuronda ibyo bintu bija bahikaha na motoka ubundi bapakira ubundi hija bakokorra mutwe nababa kutwarwa mwage pichinachi nabo babitwarana nebisheru nyunkanta karebaga ebisheru ebyo birukire biti ebikushange bikutwara enyanya birebere watandika nyunkambere babirya motoka niza nkaza Kampala nangureba umuntu abihinyere utakumanya nibikoraki unkahatu noshanga bitira umushorrongo yabipakira bakiriza batwara motoka bagenda iwuto kurunda katari nikakushanga nkwe tukufuna tutya katari ebintu iware wakore kintu kastakiboneza abantu nibija bija kukironda omuntu kakureba mucungwa nkogo we yagure gwamboneza naragirwa kuza kuguronda omurundi gumwe tukagenda ntuza kusima omuraharo wa mstanyenda kana sima twarondo butasa burungi munonga twataho emiyembe ekabibonire munonga konkeka turetera abanywani mukakora kataro mukusimo hati kutwabe kwise ntugitwara hartari abantu bashemerwa ngo ababone bakora batemiyembeje yone rukwenjenje tabujya yana kujya ngo tukagihinga hibara yone rukwenjenje kuciretera beri yone reto mbere murungi kwenye neberi yero dera abantu batukunda buzima batweta buzima bija twatunga bajenyi bakwija kureba emiyembe yitweje mwe nakatare nikweka kwija katyo nangwa tukazaho na Kenya kuza kuronda amagezi go kuhinga twagenda nyuma n'umushija wanje twazaho Kenya twarambura twamara yebiro 3 mukurambura abahinji b'emiyembe n'imicungwa kurambura abahinji b'emiyembe n'imicungwa kandi bo Kenya bari kubimunonga abo kubana bo mbakozesa gravity itwe kuno yantubona enjura kubabona batunga enjura omurundu gumwe mu mwaka n'abantu bakoresa irrigation bashera munonga ramwe buri kiti akiri ataha kwariho tapu hariya hariho tapu bene batamusente nyingi munonga kandi oshanga nkakuno yitwe tuyine enjura omuntu no guhinga togutaho mizi okwihago ago kutamwa mumbazi agofutamwa mumbazi chonga kugira ngo ubwoko butakaba bwingi bene akatari we nkakushanga tutambara ndero guza shiringi zinga niyunguza emiyembe mwene emicungwa yabera muhango emicungwa ebiri ninjiguza shinjiro 10 eje ebiri nkeje imware bahari emahango kandi yabera muki nkwata emiyembe 3
shinjiro 10. imicungwa neberi ebiri emiyembe eshatu emicungwa emihango embwene erikubera muhango ninkwata ebiri shinjiro 10 kandi erikubera miki nkwata eshatu emicungwa kandi emiyembe nayo ebiri shinjiro 10 nayo emicungwa emiyembe eshatu nayo erikubera emicemu nayo shinjiro 10 mbwene inganisa akabeya ha farm konka kandi emiyembe negenda munonga emiyembe abantu nibagikunda munonga kwa nateka kandi nanahandi hariya a stage owanje muka a stage ntugitaho tutekaho nka kahuba nkishatu izobere rumwe egeshana hatakiroho muyembe yemiyembe konka emicungwa tekugenda munonga bana bwa gas eyeyini kubaje obani gas hariki ejeje aneba netumuka munonga bani yoba kwanga acid ombwire bwakona shemicungwa kabeze tugiriye munonga tugurize nyinshi endumu izikagenda kwa nazo tuzine muzine mwene yabire erakuka kunanka yarengwa ogwo mucungwa ati muze yaye barakaine science akari ajata atugwegurike ati nendumu naye inombazi ati tugireka ateza higuru ogwo gugufa mwene tukantukuzaho emnanka munonga endumu akube endumu enshaho tukahika kugitunda emitwaro 10 yendumu nayo mujine ate kiwano wenda kumanyisa omucungwa nugubasa gubyaregura nko mucungwa guzari endumu hati no togureba ogu nendumu twatagitemere ngugwe ogogwe hati nirituko hansi hati no manya ko kubo grafting waba noza graftinga akakababaka noragirwa kateka handumu abo kwenda ngo mucungwa gureto mucungwa mahango gurinko gwendumu hati ogutekamu gumera kandi wotagureberire hati guriya gwija guraka kugira kuta kushotinga gusuga endumu kusuga to mucungwa guhinduke endumu umucungwa gwe ngufera kimwaka kantu nkarga hwaka aka tunure nobo kozisenkaka hati kargamo kukafa bero yendume gumuzama twabentu shoma batugira ngo mwana oworo mukishi ngutokabasa kumugaburira ngo wawe ate nchoreka ngukiriye kisinse cye cyahanse cyejo ate nkigaburira munonge akakako bakarya hansi rero gukikanga karakuka kufaka wotetegereze ate mucungwa gurisa munongo umwana gwagwe aho naho shakushanga mwe kuyabaza kushanga ubunda kugira ngo tukaba tubatine bakoze bakumara kandi bategesibwe je no manya abana tubakunda ebintu nkebi ati twe tubanitwe tukubantu yerebera kandi ntono banoronda hona nebindi byo kurya kwa tokarya bijuma byonga atakiza kushanga ashanga guriya gwarenje jatu ugutema gureke ati dero season kozorota season ntaba tuyiha miliyoni 10 amiyembe kandi emicungwa niziba ziri muri 3 2 ati dero season nozo barota za fruits zubaranta nabwire kikare kwa ebijuma deni bikahundura ukafuna ibindi mwe no kubara season ya kandi yemicungwa hekuba nerga mwe banerabyo iyo yanergamo nanahobwe hatu yaberumu oshemi kuba no gicwa mukari yikarabyo kandi mwe hateje bwe nanciro obwe riyo nesutinga nayo nko kwezi kwa hati turyo mu kwezi kwa kana hato kwa mshanjo neza kurabyo kwa mshanjo kwa mukaga emiyembe neza kurabya rero waje beraje rero kwa manana ekwereze entorobo atokigumana ugirebereraje ndeno kwa kwikumi no kwikumi na kumwe ate babyabonire munonga muniwe kiretwa munkomu ora washemererwa oshemererwa munonga orebyo bikunda biti rero okwayize kwikumi nebiri tandika kutunda webare kubananye aha program y'Obuhingi N'oburiisa kandi nyine ayebare Monica nanagambire ngo gu business ne ya family ayebare Deus akahumura ati nwara kubirebera konka turiyo tuganira na ninkushaba tuzo mukahumuro kake mutugaruka utakargaho program n'Obuhingi N'oburiisa
DFCU Echitukolete. Oh yeah, you've been waiting for some money. Bounce back, and life is no longer funny. School fees is a junior, ne rent a kaja, na kote kawela. Yoka loan is small. Or you just stoko mukaduka go. DFCU, you could win some cash when you apply. No stress. Walai my guy, so bounce back, come back, get your life back. Ego yegare busiana DFCU personal loan eya wenko muntu ninga baraka business loan eyo bushubuzi rero base kuba mwabanyamurya barahangura kwikira kimwari miliyoni 20 za sente zikuyambe kushashura loan yawe ahabwo kuba DFCU eriyo nebasisa binji ebiri kusingaho. DFCU Bank with pleasure. Experience 100% 4G speeds across Uganda with the Airtel 4G Pocket Wi-Fi available at 123,000 shillings only. It comes with 15 GB free for 1 month. Visit the nearest Airtel shop, device selling shop or Airtel online shop. www.airtel.co.ug/broadband-discover. Airtel, the smartphone network. kuruka yo mukahumuro kandi nyenda kukumanyisa ngo ehuru yito ya Vision Group yo muhingi n'oburiisa w'omutano neryo netambura negumiza mu misho buri mwaka tuba twine hureje kwenda kubustinga obuhingi n'oburiisa ninga kubutaha mutindo gwa yiguru kandi nanabakurabamo abahingi nanabarisi 10 nabashobora mu ihanga rya Netherlands bafuna obukugu bw'amani abikwatirine no kuhinga hamwe na no kurisa buzuma kangumize mu kuganira na Monique tugumize mu imbozi yitu y'emicungwa na n'emiyembe wareba ngo netahizeka niwe no basa kuba oyinicetengo cyo kuhinga fruits akuba fruits n'emiti nirindo buhangwa kandi garuke kwa sente kandi rebekesa kurunjo mwanya gwawo go kuboromo no mu compound no gitekamo ubase kufuna ibintu bishatu urindo buhangwa ufuna sente ufuna ikibunda mbwe fruits tukazigambo tukaziheza kangumize mu nduganira nawe turebe niwe kwa kubone cetengo program niyeji umuhereza ndi Ivan Tsime ayo bari miyembe gikane nyingi mwina abakozi nogerebe rotiwe nko mucyara abakozi tubine abo kuba tukabasa gukora ibintu ebiwenga tukagumiza mu n'abakozi nabo yasigireho nabarkwija nabo nimbakira n'abakozi nkabangahe abakozi ntubatuye n'abakozi nka 30 kandi bingi tubakutwaraho sente nyingi twaraho sente nyingi nusenga nko mukweza no shanga twashoza nka miliyoni nk'imwe n'ubundi sente ashatu koko bari sente zo kubushohiza abakozi nezo ubwo batukureba batwara nyingi kandi wotagoba icyo nkibasika nkwe kiri abo kuba tukabasa kuba oyine bintu ngo yetekatekire kugira ngo yihe mu sente nyingi kukira ezabakozi bakutwara wayenda ngo yihe mu nyingi abakozi mbakorema noragirwa kubarebereraje ukabashashuro mbwire nabo bakaza gukora icyo barkwenda abo bana bo kuza kwija wawe nabone bahine cyo baresere kandi hatu waba twariza kubi nabo shanga kasha tokwambuza mbwe business to kujugoba business ni njugoba konka ni njugoba kace kandi hate kindi kugoba mwe cyango munonga ni nkabwo kugira ngo nyuwa abana banje bakabana barwara wahora konka kutwatandikire byo bijuma abana omushija kuza kujya ngo mbatwara umwirwaro ibyo bikemera nangu nanyowe nyenka nanye kugira ngo nze nko mwirwaro ebijuma nibiyamba munonga ushanga okurwara kuyirrayo abakuba bakaba barya ishomero barwara mbashangayo shanga nintwara sente nyinjo mu marwaro onka kuba atandikire kurya ebijuma ebye binahingire ngwe no kurwara kacendera tukurwara munonga mbwe no ahaho hati ndeba ngo kugira ngo ofune sente nyingi kandi orware cyo gufunanke obura kurwara
mbona ati nubwo biro shiringizi ngaho hiro by'abakozi naki byone izinko bango biroho no shanga nago bahunga miliyoni nkemwe nari nkibiri zonga umusizoni umusizoni ojo tukagende bushani yo bikastatindwi abo ko babantu bawo tabashemize bakarya bakanywa no biha tukufuna abakozi bakorema nabakorema mwinkene omukintu cyo neco labe noza kukora waba noza kukora watekateka kukora project obe no mangu noza kushashura abakozi nangwiwe haciro ogumera konkiyo ushashura umukozi na cyakirye cyo kikuru agendeje kandi ashemerwe rije hotoke wota mushashura takotoka business ni korema oyinebe handikwe byo kugenderaho mukora umukwinga emiyembe na nemicungwa yawe emiyembe toka basa kukora utatahize ibintu ebyo kwenda ebyo kukora abwo sente wabo tazihandikire ukarenga wazibarira nabwe hona nogwa nico cyo kushangira ninkimanya kugira ngo ningo bahonga miliyoni emwe nanga miliyoni 2 abwo baho tabihandikire nabwo noshanga waremwa tokamanya cyo kutasa ati ukagumiza mu business utakumanya kintu cyo kuyawe ecyamagoba tokubasa yino ko kurinda obahangwa umukwinga obahangwa ibyo bahangwa no bimanya iwe no birindota ibyo hangwa iwe nko muhingi ebyo kurinda obahangwa ninjangu ninko fute manke emiti ukosye binyansi ibindi nkakimwe nk'ibindi kurinda obahangwa ninjangu no kuhinga emiti no kuhinga kandi emiti njine ibijuma nabyo nibasa kuba biretana n'enjura tibyo byo bahangwa ibindi nenje ati mwe miyembe nemicungwa muhire mu kikare twakurebe mwagiganyirwa mu kafamere emiyembe ekitwihiremu tukongera aharutoki ekagabwa erijuromu akinjika noreba ekargaho mu rutoke na muzeyi nobo ye yatuyambere konka kayamba tukatwakize eshweka konka tukija twayongera urutoke twayongera na nemiteriya emiteriya kandi twashumisaho n'abana mbona tuparana mwineha kureba ngo imiyembe yanyu naciye tiyargaho futuragaruke ntuko bashanga nka emiyembeji parane yitujinire twezirice ecagiroho no buturaremwe garraho kindi konka yaguma iyo teka mwine nka parane yo kora nka juice kurubwo micungwa n'emiyembe tukabwo kuba juice nayo tukagitandikaho konka bwanyuma ya ibyo no bimanya na hati tukabiye turiyo twenda ngo tugumize konka tukagitandika ha mu kunyukise mukono tukunyukise mukono mwene kuwa twakubento basanangwa tukabantu bona nkakoma ko kamura ito tukagumizemo akwa tukatandika mwe tukatandika yanga mwabura support obutumwa bwo kuhereza abakutureba TV West nimperezo obutumwa abantu mwena abinamani nore natandikisamani okuboyi namani nokora buri kimwe cyona waboyi namani lazima noragirwa kuronda sente omwihangire note hakaho amani kurengu waye bisaho tuwagaruka nyuma munonga ofisi yawe bagishanga wawe abo kurunda ofisi abo kurunda ki nyonore mwisha mwanshanga omuka ofisi ryaha abo kubake kubera hwaha abantu bona bijana bandonda sente nizukushanga wawe tegaho katemere bijana bateka mumbanza nazora hoteli zo twakora zinga atu mwizoba ushanga ntukorera nko twashanga nko mwizoba twakora nk'emitwari 15 mwishatu kandi kintu nono yenda cyo twakomera neza ashata gutwa ntusharura ushanga turyokwe n'utine cyo kushaba ruhanga kashuruhanga we ruhanga manyuka mushabu bwabe n'utandika kandi nabwo no gumizamu ucyo turahanga nyongeraho ni nkusimo watandika nanye program eje yo Obuhingi N'oburiisa kandi nani nkushaba program eje tugende raha bwekereki bitu of course tekahoyo nanorwa kabiri rukwijana tukweyongeza shayishatu nishyuka kusya shayina ibugumusitame
program tuba twinemu abahingi n'abariisa bo mutano erizoba nabanyine ayebare Monique kandi ogwa kasicara ebiba yabire ahingire ayebare yagira ati ebintu byabire bya family nore yatandika gushobora nibo bayoherize kabare kushoma omushomo gwo buhingi n'oburiisa kandi yahaye amagezi nahate ngo gabisizeho ekeji mwe n'obuhingi n'oburiisa wabujwanze mu family yona buzuma nofunamu tokaferwa konka kora inde kubikora wenga ko muntu kandi aho ikintu nkiza kuba cyakuremerera umuhereza wawe ndi Ivan Tsime na nyenda kuzyaho kace program yitu ehuri yitu eyo muhingi n'omuriisa wo mutane ya Vision Group ya buri mwaka iriyo negendo misho buzuma gumutwe giteho burwa kabiri shayishatu nicuka kusashayina tuba twina abahingi n'abariisa bo mutano ahabandi abakwika bakatorana mu abantu 10 abakutwarwa mu ihanga rya Netherlands kandi obukugu bakongeraho bakatunga na sente miliyoni zigana 5 eco nchikorwa kutungura omutindo gwo buhingi n'oburiisa omuyihanga kandi ubuzuma hurejo ne supportingwa munonga Vision Group n'ekitongore cy'amahurire ecyagizire ngwito obuhingi n'oburiisa katubuteka mutindo gwa higuru kandi nikirabira program zitwezi ezo kuba norebezo obuhingi n'oburiisa program katugihenderera aha nisima bakwa ime mucyunguzi aha kamera ebishane nabikwataje kandi nabeka kwikiriza uruku editing ebishane ebi ningashoro kubitebekanisa nawe nakora umurimo muhango producers Privensa Kampora mwena mwebare kureba ngo program iji yagumane twikaho kurungi mu buteka ngo mukobana mugereba kambe ndezo kurara kurungi tureba no rwa kabiri urukwija TV ni yemwe eshahano zo zumwe bye bye. otaferwa omuzano musya gwabamushana productions aha nahawe akanyantabe nyendo ngarekeho ndwa hati wuwazo mukahuje iwe genda oyeshanirize kuri ukunda omwana hati mwene eco nico cyakuretire no kwata omwana no muhereka nukaza kuwotariwe erizo ko mukaza